bazar thir tu te chi bai ule voin chu kan ram then om Pakistan sipai te chanchin dang lam I han thir te ang Pakistan hi kumsang khazakwa somli le pasari ogas la khan mani ro in rel ram ni in kumsom sari panga aya tam mani ding ram alo ni to a he kumsom sari panga chung hian Pakistan sipai te hi anram politics le anram ro rel na anin ro cham chia voi enge mozat sipain an kuta aram kai shwaina an la a anram president a sipai general an nei fawani hetianga sipai ten Pakistan ramro rel na fong an chel thin hi khoweli na riat fawani a ma se Pakistan sipai ten anram chunga sumdon na lian rap thlak tak tak somnga ya tamman nei thu hi chu khovelin a hrewak lo Pakistan sipai te hi khovel ram sipai jinga an ma ni ram nge sumdon na lal ram nei chun an ni mai thei Pakistan sipai te hian sumdon na lian sang te hi polian tak tak pali dinin an kalpuya chung polian tak tak pali te chu Army Welfare Trust Military Foundation Sahin Foundation le Baria Foundation te ania hetianga sipai te sumdon na zongjong hi Pakistan Ministry of Defence nuaya kalpui vek ani Parlamenta lekha an the lualan dan chuan Pakistan Army te hian sumdon na an kalpui mek hi cheng vai bel chenwai khat le chan ve hu ani anti hem mai ani chu ramdanga chuan sipai te hi chu sipai an ni maya sarkar atangin hlo an la a ran pain sumdon na lian tham an khoi lem lova mun chen khata chuan sipai te hian construction lam te po an khoi ve boka ma se ran pa a sumdon na khoi sipai hi khovel ram pa ngai danga chuan a om thu riat ani lova chuti lai chuan Pakistan rama chuan an sipai te hi an rama sumdong lian per an ni top mai ani hetianga sumdon na lian mai an khoi wang hian Pakistan sipai te hian lo thei lovin an ram in rel bol na kong sang sanga mun poimo le din mun poimo an chel lo thei lo ani heti lai hian kumsang khazakwa somli pasaria ma ni aro in rel ram ani atang khan sipai officer lian Major chin chunglam ngot po somsari chuang zet chu hlemhlet na thu boya wangin anni na tanga ban anni to ni Prime Minister bangta Imran Khan a Prime Minister hun chungin Pakistan sipai lal paruk chu hlemhlet na thu boya chui annia heta tang hian sipai lal te chui po thil hau tak le hlau om mani ti chu thil kal zel dana tangin kan hre ome Imran Khan chuan Pakistan sipai te laka chuan India sipai te chu hlemhlet na nei ve lo an ni ati hiala ma se angong chu an rem hlea Imran Khan a sarkar chu atla a Prime Minister atangin aban ngai te hiala ni kha Pakistan Ram Defence Ministry chuan an ram sipai uing sang tan an ham that na ngai tu turpol trust sang an din veka chungjinga chuan sipai pension to te ham that na ngai tu turpol Military Foundation te Army Welfare Trust tele Sahin Foundation te din ania long sipai te ham that na ngai tu trust Baria Foundation din ani boka heng pol sang te hian an sumdon na atanga an sum mu te chu shareholder te hena an sem chok le thina sipai bang te chu an din mun a tha in an din mun a him hle ani Pakistan sipai te hian Pakistan ram kho puilian pariat Islamabad Rawalpindi Karachi Lahore Multan Gujranwala Bahawalpur Peshawar le Quetta ate Defence Housing Authority anneya hengte hi tamber chu sipai hmuna ania chuti lai chuan heng khopuya hmun poimo le pui berber laya in hmun tha tak tak an nei thowa hetiang hi cheng veibel chenwai ni hu zet an nei ani kumsang ni le som ni pakhat October tha a Credit Suisse report a chuan Pakistan sipai officer pension to som ni panga te chuan Swiss bank ka account an nei antia heng account a hian sarkar het pui lovin cheng veibel che singriat zet da ania heng zinga hian Pakistan en thlatu ISI ho tupa Akhtar Abdul Rahman Khan account po tela Rahman Khan account a hian cheng veibel che sing khat le sanga a om manti Pakistan Army Quetta Corps
Lieutenant General Asim Salim Basua General Papa John's ti a hriat thin chuan America rama pizza chain lar Papa John's a chuan cheng veibel se sing ni le sang ni zet a invest an tia Pakistan sipai lal hlui Asfaq Parvez Kayani le a unaw pa pahnih te chuan Islamabad khopuya in sak chungchang thubuai cheng veibel se sing khat le sanga zet chet vel na thubuai an nei an ti boka heng ringot po hian Pakistan sipai te sumdon na rap thak zia alantir ome hei mai hian ilova kumsang kha zakwa somriat chowa khan USA chuan Afghanistan a mujahideen helpol te hena poisa fain tranpuina apethina hetianga US in poisa faya tranpuina tamber hi opium sumdon na lama manani thin ti hriat chua ania chu sumdon na chu Pakistan en thlatupol ISI ho tu Asad Durrani ho wakalpui ania Durrani ho hian Pakistan sipai tam tak chu opium sumdon na lama hian an lo in mangna sa hle ti hriat chua ania Asad Durrani hian Swiss account ta sarkar hriat pui lovin cheng veibel se sang ni chuang alo nei ti hriat chua le ani tabokani bazara kan post hai kirla Panama paper leak chungchang I muang Panama paper leak a hian Pakistan sipai lal pension to Lieutenant General Safat Sa chuan London a cheng veibel se sanga hu thil hlu alo nei reng ti puan chua ania sipai lal General Parvez Musharraf hun lai khan Safat Sa hi Pakistan sipai lal berdot tu ani hei mai hian ilova Pakistan ISI ho tu hlui Major General Nusrat Naim chuan khovel mun danga company hrang cheng veibel se sang ni zasari hu zet poisa alo tho kwal ti hriat ani bok Pakistan sipai te hian tuna hian Pakistan ram chunga insurance company te phekhok le puan manga thil siam chuana mun te chini siam na factory te thlai chidor lian te gas company te cement company te leitha fertilizer company te oil thit fim na mun te bank te school te sajorna dor te airport te damdo in te sumdon na lian le poimo zong ti thei deuh tho an thunun vek ani deuh ber mai chumi baka chon ramdanga po thla anzar phar meka Morocco rama chon leitha siam na company lian tak an nei ani hetianga sipai ten thiam tak maya Pakistan ram an thunun dan hi Karma Sakhan Pakistan parliament a soi chua ania hemi hnulok hian Pakistan sarkar chu nasatakin a boizuita ani kha hetianga ni la hian an ma ni chon Pakistan ramtan an thoka an ram sung le pai din munte eile bar le khosak na din munin ma ason theinan an tho hlok hle ni in an soya hetianga sumdon na an kalpui chungchang soisel tu te chu Pakistan rama chuan misual le midik lo choin an chuak deuh zela tuma in an soisel thangam lo ani bazari lo thira wangin kan lo me